So, sante sana departement ya mama kukuwa very sharp. Very sharp. Muliona ya kwamba nilifungula grupe mkanisa ya makuple. Na hiyo grupe nilifungula ni grupe ambaye kama mchungaji nina droit ya kuongea na makuple mkanisa. Sio departement, sio nini, lakini kama mchungaji nina ile devoir na droit ya kujua couple zinaendelea namna gani mkanisa. Na nikatia mule programe ya mateme zenye Roho Mtakatifu alinionyesha ya kwamba nitajizungumuzia zile mateme hii mwaka yote. Na asante sana kwa mama kiongozi wa bamama, anakuwa very sharp kutu connect na kuna departement ya wababa ambaye iko pale, nayo wako na mipango yao, lakini hii departement ya wamama wameitika kuevite bapapa benye bapapa kukuya kusikiliza mafundisho pamoja. Juu munaweza kuwa na mafundisho zenu, munaweza kuwa na mafundisho zenu pale na kuna kwa vile mafundisho yenye bapapa na bamama banakuya pamoja. Amen. So tunashukuru sana kwa wapapa vile wenye wamefika hapa, wenye Mungu ametupatia siku ya leo. Kazi ya Mungu hatuifanye kwa wingi wa watu. Kazi ya Mungu hatufanye kwa wingi wa watu. Ukiitwa kwa mchungaji, bawili batatu bakionekana, chapa injili. Chapa injili kama kwa multitude ya watu. Chapa injili kama kwa mega church. Donge hapa mimi niko very happy. Mimi nafurahi sana kupata hiyo opportunity ya kuweza kucommunicate kile ambao Mungu ametia ndani mwangu. Nina mateme 10. Mateme 10 ambazo zenye Mungu amenipatia. Mateme musikwe distre, aba watoto basitu distraire, muachane nao. Sio tutuko wazazi, mtoto anaweza pita huku, anaweza cheka na nini, lakini tu focus kuneno yetu. Amen. Amen. So mateme 10 ambazo tuko nazo, mama pastere wa mama unaweza andika zile mateme. Teme ya kwanza tutagusia hii mwaka. Nadhani viko ku group ya hii hapa nini. Viko pale unaweza kuisoma. Ndagusia juu ya communication. Communication mu couple ni kitu ya maana. Communication namna gani ya kuzungumuza, namna gani ya kudeliver message, namna gani ya kuongea na bwana yako. Communication ile ni ya kwanza. Ya pili tutagusia hii mwaka, tutagusia juu ya conflict resolution. Haleluya. Hata nouveau couple nyeko hapa, papa Rene na mama Rene hawezi kuniambia kama hawaya koroganaka. Haleluya. Kuna kwaka ile tu kuzozana. Inakuwa unaona tu hata kanini ka telekomande tu kanaleta shida. Donc munaajire tu sawa watoto wadogo. Bile vinakuwaka juu ya upendo na nini watu wakishapendana. Hima vitu kidogo inaletaka conflict munini makuple. Sasa namna gani tutaresoudre ile conflict? Haleluya. Ni teme ambayo ni ya mzuri sana. Mimi napenda sana. Conflict resolution ni kitu ambayo nimesomea na niko na mareference biblique yenye tatusaidia. Amen. Amen. Poe ya tatu tutagusia ni teme ya tatu tutagusia inaitwa partner style and habits. Haleluya. Kila mtu mwenye ameoa wala kuolewa, umeolewa na mtu mwenye haujua na alikobala aje, haujua balibulea kwabo namna gani, na kila mtu ako na namna gani ana appreciate. Njoo hapa mchini nasema we appreciate each other's personality and habit. Hautasema juu weye njoo bienye unasema njoo vile tu, mimi njoo vile sibadirikake. Hapana,
Ukishakuwa mkuple, kuko vitu wenyewe unahitaji kubadilika. Unahitaji kuchange. Haleluya. Amen. Ile ni poe ya ini tutagusia hii mwaka inaitwa financial management, pesa. Namna gani mkuple yetu tunaweza résoudre pesa. Pesa iko probleme ya makuple mingi kugabula pesa tu. Poe ya 5 tutagusia leisure activity. Hii ni mateme zemi napenda nigusie, tugusie wakati tuko na makuple. Donge leo hii kama bwanako akukua hapa, Mungu akusaidie muteme nyitakuya bwanako akwe pale asikie hizi mapoint. Tuzisikie pamoja, tuzidiscuss kwa sababu maombi yangu ni kwamba kusikue hata couple yenyewe naweza kudivorce mkanisa yetu. Poe ya 6 kuzungumzia juu ya sexuality na affection. Poe ya 7 na kugusia juu ya family and friends. Haleluya. Kugusia family. Kuko mtu mwingine mufamilia yake, mkuple yake ana value sana familia yake kushinda hata bwana yake wala kushinda hata bibi yake. Akisikia tu habari ya mama yake wala miomba yake wala nini, anaweza acha hata watoto wake balale njala. Juu ya nini? Asaidie tu. Na kuko mwingine mwenye iko mkuple na iko na barafiki, na bale barafiki astahili hata kukua nao. Iko na barafiki wenye habana babwana, iko na barafiki vile vyote tutabigusia. Poe ingine tutagusia inasema juu ya relationship roles. Marole zetu munini. Kuko wakati mwingine mafuaye zetu kuko marole zenye tunafanyaka zenye doesn't belong to us. Unaona mama iko nafanya vitu tunaanja kuta hapa kesho yake mama Micheline ndio anatoshaka snow. Mama Micheline ndio anatosha snow na papa mkubwa anajikalia kwa television kwa nafanya. So kuma role zingine zenye you need to understand, unapaswa kuelewa kwamba ile sio kazi yako. Hata unaweza kuwa unasaidia, hata wewe mama unaweza sema hata niifanye juu, unaweza ifanya juu peut-être unapenda ukwe na fast sport activity fulani. Lakini jua kwamba kesho kama wanakuta huko natosha snow na papa na ikala munyumba wanakengia mpapa iko wake mageme, iko mageme na mama iko natosha snow nje. Deja watasema huyu bwana il y a un problème. Chapitre ya 9 ambayo tutakuwa nayo inasema juu ya children and parenting. Tuko tunazala watoto na bengine hapa biko wanapanga bazale kesho. Tutaigusia namna gani tunaweza kuchunga watoto wetu, madecision tunakamata juu ya watoto wetu, na eske tunapenda tukue na watoto ngapi, bile vyote eske mushaka sikilizana munaikala unaikala na bwanako wala na bibi yako muna agree. Ya mwisho chapitre ya mwisho itakuwa spiritual belief. Je, tuna imani moja? Acha tuko bibi na bwana, eske tuko tunatembea mu imani moja? Unaona? Juu tuko tunaweza kuwa mkanisa, tunaweza kuwa mkuple pale, kumbe wewe unapendaka ako kwa Branhamist, kumbe wewe unapendaka kwa Muislamu. So unapasha ambia bwana wako, semie mimi naamua na believe ya mtu ni hawai force. Lakini wakati take ushakuwa bibi na bwana, mnapashwa jikaza mkuwe na imani moja. So ile ni chapitre zenye tutagusia katika nini yetu ya hii mwaka. So leo nilipenda introduce na Mungu anisaidie nimalize. Nadhani tutaimaliza. Ya kwanza nilipenda nigusie juu ya communication. Haleluya. Communication. Na hii message yangu iko mu Swahili, mu Kiingereza. So ma phrase zingine nakuwa nazisoma mu Anglais, kisha ninazigeuza mu Swahili kwa sababu leo tuko tunazungumuza zaidi Swahili. Na zaidi sana ni mafundisho, na kwa mwisho kama kuna swali tutajibia zile maswali pamoja. Amen. Amen. Baba, katika jina la Yesu tutie nguvu, tuwezeshe. Leo tunaenda gusia communication.
na tunajua ya kwamba communication ko très important katika couple zetu. Tujue nini tunaweza kusema, wakati gani tunaweza kusemezana, wakati gani tunaweza kudeliver message. Kwa hiyo tuwezeshe baba tujue nini ya kujiexprimer katika ndoa zetu. Na acha Roho Mtakatifu atuongoze na yote ambayo nitazungumuza hapa ipate nafasi katika maisha ya mwanadamu. Baba, asante kwa sababu kwa mwema utatuwezesha kuanza mwanzo mpaka mwisho, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. So 17h06 tunaenda kuanja kuhusu communication. Communication ndio nini Mswahili? Communication. Kujadiliana, kuzungumuza, kuzungumuza, kunini. Mimi nataka Pastor Sepa ukwe tayari na Biblia. Tutatusomea Biblia pale. Ya Swahili? Ya Swahili kabisa. Ya Swahili. So tuko nazungumuzia kuhusu communication. Mu communication mina zani hii ni mafundisho na prochainement itakuwa ya muhimu sana, na nikosee sana mimi nabapatie ya muhimu ya prochainement. Kama unaweza kupata nafasi ya kuandika, kama unaweza kupata na simu mumasimu kama uko mtu kuna bike, tafadhali uandike, utuletee mapapie, ugabulie kila mtu bike aandike. So mimi nangoya zikuye tuangalie gisi itatusaidia sana, sababu c'est très important. Hii mafundisho ni ya maana sana, yenye itakusaidia mu couple yako, ikusaidie sana. Si bote tuko hapa donc tunajifunza pamoja. Hata na mimi niko najifunza havyo, na wewe tuko tunajifunza pamoja. Mungu atusaidie. So hivi pastor unakuya, kama tumungoe, kama tunini. Jina la Yesu ngome imara, wote wameliti wakawa salama. Jina hilo, jina la Yesu ni ngome imara, wote wamelikimbilia wakawa salama. Jina la Yesu, jina hilo ngome imara, wote wamelikimbilia wakawa salama. Jina la Yesu. Unda mkazi. Mina record Mama Rosi. Mina record kisha ndazi tumatuma. Mungu akutangulie. Jina la Yesu, jina hilo ni ngome imara, wote wamelikimbilia wakawa salama. Amen. Amen. So mu communication munakuwaka yenyewe wanaita communication verbale. Kunaitwa communication verbale. Communication verbale ni communication yenye sai tuko tunazungumuza, niko nasema niko nasema mkinywa yangu, njo communication verbale. Yenye unafika unamwambia mume wako, unasema ninasikia njala, ninapenda hiki. Haleluya. Amen. Na kuko communication non verbale. Communication non verbale mu couple ni communication yenye minaangalia mke wangu haiko mumude ya mzuri. Minaangalia mama Sumta, minamuona hivi nasa huyu mama
tangia nimemuona tangia asubuhi hacheke. There is something going on. Sababu faso niangalia, faso utajikamata itaonyesha picha fulani. Haleluya. Itaonyesha picha fulani. Itaonyesha ya kwamba hapa huyu mtu ako mumudi ya mzuri, ako wakati ya mzuri ya kuzungumuza wala hapana. Ile ndio wanaita non verbal. Non verbal ni kusema iko communication ya majeste. Ile ni communication ya pili. Communication kuna kuwaka ile niko iko no, tunasema verbal na non verbal, si vile? So mu communication, acha tuende tusome kwanza maverse biblique zenye zinagusia kwanza zinaongelea juu ya communication mu Bible. Haleluya. Amen. Verse ya kwanza pastor atenda kutusomea ni Zaburi 19 mstari wa 14. Acha tuandike kwa maverse zote kama unaandika. Anasema hivi. Tuandike kwa zote, okay. Kisha tutasoma moya moya. Zaburi, Psalm 19:14. Psalm 19:14. Verse ya pili, Proverbe 17:27. Proverbe 17:27. Verse ya tatu, Proverbe 12:18. Proverbs 12:18. Proverb 12:18. Yengine Matthew 7:3. Chapter verse 3. Yengine ni Proverbe chapitre 20 verset 19. Nisema Proverbe 20:19. Yengine James chapter 1 verse 19. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 19. Ya mwisho Proverbe 18 chapitre 13. Proverbe chapitre 18 verset 13. Okay? Na nje ya mwisho. So communication tunasema ya kwamba ni kitu ya maana sana katika makuple zetu. Kuko neno ambayo mkiingereza banaita assertiveness. Assertiveness ni mo yenye kwa maana mu communication. Maana ile mo inasema nini? Naandika, unaweza kuiandika, mimi naweza kuipelea mu Kiingereza. A S S E R T I V E N E S S. Assertiveness. It is the ability to express your feeling. Ability to express your feeling and ask what you want in your relationship.
iko nilikuta ya kwamba ni ya maana sana mukuple ndani ya communication. Ukuwe na ability to express, ukuwe na kapasite ya kusema. Kama ulikuwaka mtu mwenye hausemake mukuple yako, hauelezake vitu yako, jua ya kwamba ukishaolewa uko sasa na mtu mwenye unapaswa kuelezea probleme yako. Nona, bibi yako ni mtu mwenye haupaswi kumuficha bitu ambao wiko moroho yako. You need to open them, ability to express your feeling. Say it, unabisema mkinywa yako, and ask what you want in your relationship. Hallelujah. Amen. Active, ile ni moya pili ambayo nilipenda ikwe develope mwa hii ikwe ya maana sana mu communication, banaita active listening. Active listening. Ukisha kwa mkuple inabidi ku develope ile neno banaita active listening. Inamaanisha nini? Active listening is the ability to let your partner know you understand them by restating their message. Pastor Seponeza bisema Mswahili wala Papa Rene. Active listening is the ability to let your partner know you understand them by restating their message. Uwezo wa mwenzako ama yule mwenye mnakaa katika ndoa the ability to let your partner know. Donc la capacité de faire comprendre votre partenaire que tu as compris ce qu'elle est en train de dire. Et pas, donc, comment on appelle ça en français? C'est una restate, kwa sa unasema ulisema. Acha nikwambie, mtu anakuja kwako, nikupatie example. Bibi yako anakuja kupatia message, anakuambia no, kwa hospitali daktari aliniambia kama mimi sipashe kuwa nakula chuvi. So juu bwana yako, juu bibi yako ajue kama ulielewa, unakuya kwake unamwambia unasema bwana, unasema daktari, eske ni kweli? Unasema daktari alikwambia usikuwe nakula chuvi? Kisha bibi yako anasema ndio vile njoo nilikwambia. Donge mwenzako aelewe wakati kuna kuambia vitu, aelewe kama umevielewa. Aelewe kwamba umevisikia. Aelewe kwamba unavielewa vyenye message imefika. Unaona? Sababu des fois tunakuwa tunapasea, unapita tu mwenzako anakuambia kitu unakikamata vile me unafanya unafaa sambla. Me hapa active listening ni kitu ya kudevelope sana. Unaona? Na sie bote haiko kusema babwana babibi, kila mtu anakuwa na ile negligence. Jo inafikaka wakati yenye una leta sasa programu nyingine inakuwa sasa mwenzako kumbe hakuelewa na kumbe hakusikia. Hakuelewa na hakusikia. Zaidi wakati tuko na communique ma programme mu nyumba. Ninakwambia par exemple kesho nitaenda fasi fulani. Saa fulani. Nitaenda fasi fulani saa fulani. Na inabidi ile saa ni kwa ile saa ile fasi. Sasa juu mwenzako hakusikia ile message na hakuikamata, unakuta nakia kuambia no, tunaweza
eske unaweza kunipeleka fasi fulani, eske unaweza kunifanyizia kitu fulani. Wewe mkichwa yako ile programu ilishaingia, kwa sababu hakuikamata au serie, hakuikamata nini, anakuya kuinterrompre. Active listening. Amen. Amen. So mwa ile active listening muko ile yenye tunasema unasikia, unashare feelings za mwenzako, unapenda ukuwe na feedback mwa ile relationship, unapenda uambie mwenzako bienye unapanga, unaambia mwenzako informations, make sure zinafika, na munaangalia gisi ya kusaidia each other. So communication inakuwa na yenye kuko watu wenye wana miss ile maskill. Sijui kama unaweza andika ile maskill za communication. Sababu kuko wakati uko na pana communication, uko naambia mtu kitu, unapasha kujua kukiambia the right time. Are you telling that person, is it the right time or the wrong time? Sijui kama unaelewa. Je, uko nanipatia ile information, uko nampatia mwenzako, uko nampatia yo the right time or the wrong time? And also the right place. Eske mnanielewa? Right time, communication, the right time, the right place. Time in your moment. Don't time na place. Nikupatie mfano communication ya the right time. Tu ba papa na ba mama muko munanisikia hapa, muelewe ya kwamba Mungu atatu nasemaka hivi, tuko sie bote banadamu, Mungu alituumbaka tofauti. Mungu alituumbaka tofauti, na Mungu alituumbaka na yenyewe banaitaka intelligence. Intelligence, ba papa René alisoma ma psychologie, mama Germaine nazani alisoma kidogo pale ku Boniface, na papa nani amesoma psychologie. Kuna kwaka mwanaume, tunanja ku mwanaume cerveau yake, intelligence yake inakuwa inagabula mara mbili. Inakuwa mo fasi mbili. Fasi mbili ya kukaptire ma information. Sijui kama unanielewa. Bwana mke mukaboshe yake mwile cerveau yake munakuwa fasi mingi sana. C'est pourquoi papa René, unaweza kuko naongea na mama Haleluya, muko munaongea naye kuhusu muko mugari kwa mfano, muko naongea par exemple juu ya tuseme shangazi yenu, shangazi yako iko na muko naongea juu ya shangazi yako mweko Afrika, si vile? Muko munaongea juu ya shangazi yako, utaelewa, utakia konstate kama sa muko munaelewa ile iye directement mama Haleluya na changer sujet. Me haya kuambia kama ametoka mwele sujet muko almo. Haya maanisha kama ile sujet muko munaongea shatoka mwayo. Me mwa ile sujet yake anaweza kuambia no, unajua ile sahani sikuitia mfrigo. Unaelewa? Metandiske we mwanaume, sahani haikuwa tamu akili yako, haikuwa tamu conversation. So
na njoo unakutaka ile inakuwa kina stack inakuwa kina stack. Bo mama bibi yangu anisamee ni pana ile example. Leo tuko tunatoka asubuhi. Tuko tunatoka asubuhi. Nika conversation tuka kidogo tulikuwa nako asubuhi na madam. Mimi namwambia tunapasha fika mbele ya wakati juu ule mwenye kuna tusaidia kuma streamer atafanya nini? Atakuwa na nini na atafika na retard. Madame akaleta directement, tulikuwa tunaongea wengine, tulikuwa naongea sujet fulani, directement ananiambia no, il faut tu kama tufanye nini, tupite kukamata dawa yangu. Deja mimi mkakichwa yangu nasema, mimi nikamuuliza ile dawa utaikunya saa hii wala ungali unaipangia kukunya? Akaniambia no, tuende tuipick up tu. Bon, nikasema bon, amenitosha mwa ICJ, acha tuende kwa kubiaki. Tunaenda kukamata ile dawa. Lakini najua kama eske kalikunya, eske iko ile important. Me ukiwe papa ukifanya erreur, unaacha ile dawa mwende kamata. Anything may happen to her, atakwambia sinilikwambia. Haunijali yake. Hauniniki. So ile ni probleme yenye munapaswa elewa kwamba mwanaume yeye iko na limit. Mwanaume anakuwa limite mwakili. Anakuwa limite ku kitu moya. Akikwambia niko naenda mushamba, niko naenda mpanda mushamba, niko naenda panda mihindi. Tushakeenda parizani, niambia niko na mushamba tu. Hivi napana example. Niko na jardin. Naambia madame, mimi napenda niende nipande mihindi. Mwele ile safari tuko naenda panda. Oh no, il faut tuuze na makarote. Oh tuuze na ni. Donc ile habikukuwa hata mkichwa yangu, kichwa yangu deja unakuta ya kwamba inaleta miscommunication. Juu ya nini? Hauelewe kwamba bwana yako yeye anakuwa kamestake kukitu moya. Na wewe huko mkichwa yako unakuwa sona mama iko pale. Anafika hapa lakini musaa kidogo anaweza kuwa deja iko nawaza Patrick atafika kunyumba. Eske tuko naongea juu ya communication mama. Tunasema ile c'est très important kuelewana muile mahali na kuchukuliana ya kwamba bwana yangu anakuwa kama akistake tuko kitu moya anabakia pale. Unaona? So, unaona gizi tulienda pale kuma streamer. Hakili yetu pour le moment pale ilikuwa maestrima. Donc, ukiniita pale, unaniambia useme no, eski unaniuliza eski ulifunga mlango, eski nini. Donc, vile havikuwa tamu kichwa yetu. Unaona? Saa hizi pale tuko hapa gizi. Mie na bapapa Rene, akili yetu kwa hapa. Mesie tukifungula vichwa yenu gizi viko pale. Mie niko capable kufocus na sta focus hata hana neza nijingisa hata kisu na niko hapo. Sijua mnaelewa. So tuko naongea ile communication, the right time, the right moment. The right time mimi nasema ile jua nini? Mimi nagusia ile ya intelligence. Kuna wakati mwingine unapaswa jua ya kwamba ni wakati ya mzuri ya kuongea na bwana yangu wala ni wakati ya mzuri. Tuseme par exemple we mama umeshinda kunyumba. Umeshinda kunyumba. Umeshinda kunyumba huko ulikuwa na wakati ya mingi sana. Ulikuwa na good moment kunyumba. Bwana wako ameenda mkazi amerudie. Unaonaka mtu unaingia directement munyumba na njoo anakupatia directement rapport. Est-ce kunazani ile rapport bwana wako ameingiza kabisa? Ile wakati rapport haiwezi, hatunafanya nini? Jua ya kwamba bwana wako atakamata message yenyewe unamwambia haya ikala, haya depose, haya tia hata nini,
hayabadilisha juu. So unafika munyumba kama sie makazi zetu, unafikaka kwanza ujibadilishe, peut-être uende ku toilette. Haujua kama mtu kwanza iko anasikia toilette, ende kwanza ku toilette, unampatia directement lu habari pa. Senjo vile hatuna bunga tutainunua, lakini let me sit. Uniache kwanza niikale, uniache kwanza ni settle. Unaelewa? Sikia, unaelewa ile communication iko nagusia. Communicate the right time, the right moment, the right place. Unaona? Zaidi right time ndio niko naongelea sana. Mimi hata sie babwana, angalia message utaambia bibi yako. Est-ce kuna mwambia the right time? Uko na muinformer the right time. Uko na mwambia habari fulani the right time. Na zaidi sana sijui tuko tunaongea nini ma conversation, tutapose ma question nyuma. Lakini kuna ile communication ni kitu ya maana, unapaswa jua the right time. Par exemple, sawa mama yetu wawili hapa ni wajamzito. Mupende usipopenda papa sepa. Faso ya kuongea ya mama, hii mama Micheline, mwai mimba is totally different na saini haiko mimba. Langage yake inapasha kuwa ya direct ya jiko sek. Hata bibi yangu langage yake itakuwa ya sek kabisa, yenye hana ile controle ya kukontrole langage yake. Parce que kwa wakati tuko tunasema communication, tunapasha travailler ku contrôler langage, travailler ku contrôler what we are saying. Sababu maneno inatoka mkinywa yetu. Njoo tulisoma mama, tukirudia hapa ma verses zetu tulisoma. Pasteur atusomee Psaume chapitre 19, sasa tusome. Verset 14 nasema nini? Psaume 19 14 verset 14. Bwana anasema hivi. Maneno ya kinywa changu, mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, e Bwana. Mwamba wangu na mwokozi wangu. Amen. Amen. Pasteur, c'est pas yule bwana iko naita, yeye bwana Bahati iko naita kwa msoji kazi muite. Yeah, so inasema hivi mkiingereza, may the word of your mouth and the meditation of your heart be pleased to you, O Lord, my rock and my redeemer. Hapa wanagusia sana the word of your mouth. Haleluya. Vitu vinatoka mkinywa chako vikwe vya kumpendeza Mungu. Maneno inatoka mkinywa yako kwa ya kujenga, sio ya kubomoa. Unaelewa? So kuko mo ingine nilipenda tujifunze. Sijui kama unaziandike zile mamo. Niligusia active listening, niligusia communication. Tuanze kwa mwanzo. Communication. Unaweza gusia, tulisema juu ya nini? Active tulisema juu ya nini tena? Communication verbal. Verbale, non verbal. Tukagusia assertiveness. Namna ya ku express ask what you want in your relationship. Tukagusia tena nini? Active listening. Okay? Tukagusia kitu kingine tunaweza kuandika daily dialogue. Daily dialogue. Ni moyo yenye tutaandika. Daily dialogue. Daily dialogue inasema hivi, is an intentional effort to talk about your relationship rather than discussing your activities that day. The focus of this dialogue should be on your feelings about each other and your lives together. Set aside
5 minutes per day to discuss the following. What did you most enjoy about your relationship today? What was dissatisfying about your relationship today? How can you be helpful to each other? So, a conclusion mwi daily dialogue, hamwezi maliza kila siku hamukupata wakati ya kuongea. Unauliza mwenzako, journée ilikuwa namna. Batu usai maisha yetu ya Bulaya hii, bibi anatumika, bwana anatumika. Kila mtu munaenda ma activite zake. Mimi napenda watoto wangu, bibi yangu anajua. Watoto wangu Jonathan na Bless bana kuwaka saba ananiona mimi nafika kwa mwisho kunyumba. Bana kuya wananiuliza sema, "Daddy, how was your day? How was your day?" Very important. Na wewe uliza bibi yako, "How was your day, my sherry?" Siku yako labda alipita mu vitu wenye haujue, labda bali mkwaza kule, ndo inakupatia kameme, unaelewa kwamba ili takupatia meme opportunity ya kuongea vitu vingine. Haleluya. Mtu sana kuambia journée yake gisi ilipita, itakupatia nini ya kujua journée yake ilipita namna gani. Njoo ile daily dialogue. Haleluya. Daily dialogue mnapasha kuongea. Mnapasha kuulizana. Batoto banakuuliza, uliza meme watoto yako. Journée yako ilipita namna gani? Eske kuna kitu ambayo mimi naambiaka tana ni watoto unasema no, hamupashe toka tu ku masomo directement unapitia ku mashambre. Muna nini? Mom, your mom need help. Anahitaji msaada kwa mjamzito. Ask her, go in the kitchen. Mom, what can we help you? Donc ile daily dialogue ina build relationship. Kuliko ufike wewe ule mushambre, kila mtu ashakuwa lwake kote directement le ashapitia ma WhatsApp, unasikia mwenzako tu masauti tu zina ma WhatsApp, hakukwambia, hakukusalimia, hakukuuliza na shinda daily dialogue. Tuko naongelea juu ya communication. Ni kitu ya maana ya kuuliza na kudiscuss about feelings za mwenzako. Ukisha umuuliza habari zilipita namna gani, itakupatia directement kujua how was feelings zake namna gani, ameshinda namna gani. Moyo wengine ambao tutajifunza, hii tunapasha tukamate, inaitwa daily compliment. Daily compliment. En français tutaita the compliment journalier, kila siku. Ile ingine dialogue journalier, ingine tunaita dialogue compliment. Makuple mingi zinakosa yenyewe wanaita compliment. Compliment ni kitu gani? Acha tuandike daily compliment help you focus on the positive things you would like about each other. Every day give your partner at least genuine compliments. This can be general. You are fun to be with me. Thank you very much for doing this. I appreciate. No, iko appreciation. Ti aprecie l'autre. Haleluya. Amen. Amefika amekupigia chakula, sema asante. Sheri wangu asante, chakula ni ya butamu. Haleluya. Mimi napenda watoto wangu siku yenye balifurahia mboga, njoo wanasemaka na abayaomba na abamaliza abayanja kukula, unasikia Jonathan sana, thank you mommy for the food. Na wanaombaka na unasikia wanaomba. Kama akiona chakula haiko ya bie haiko ya bie, unasikia na ile ni tabia yetu hata papa, unakuta ya kwamba hatukwake na ile kuaprecia babibi yetu ku things. Sasa mimi hapa I'm telling you your pastor, niko very lazy kupiga chakula.
very lazy. Bibi yangu anajua na mimi naweza vitangaza mdunia mzima. Kupiga chakula, haleluya, niko very lazy. Mimi naweza fanya kazi nyingine mnyumba, mimi naweza sukula masahani, lakini kumafika paske unajua kitu kingine tutagusia vitu mingi sana. Unakuta wengine ni how people will balikomala. Mimi nilikomalaka, mama Nifa anajua makiltire kwenye nikomala mwanande. Kiltire wanande bwana afikaki kumafika. Hatufikaki kumafika. Na ukiona bwana anaenda niko nanja uliza kufungula masahani, niko naangalia walipiga nini, kwetu halikuwaki. So ile ilikuwa inaniefekte kudhaifu wa kupiga chakula. Ile isipigake chakula. No. So mwenye ananipigia mimi namuonaka sawa hero. Juu kila mwanaume yote, baba mama mko mnajua, kila mwanaume yote anapenda chakula. Kwetu wanasema sisi tuko bajirani banamuke wanatoka Makisangani, wanasema kasi huko nafahamu za wale banamuke ya Kisangani atakubeba bwana. Juu nikifika kwako kama niko mpagani, nikifika kwa unanipigia chakula msosi wa mzuri, basi utakuwa unaniona kila siku kwako. Dan, kuchakula tu. Afrike kabisa wale bapapa wa mingi unaweza kumunyangula na unanyanganya bwana watu juu ya chakula. Food. Na nakufanyizia sauce kabisa, wanaita blocage de sauce. Nini hiyo? Tuko bien? Tungali sawa. So, akose juu ya mama wako. So daily compliment. Iko très important kuaprecier each other. Kuko vitu vyenye mcommunication, kuko vitu vyenye unajua ya kwamba mwenzako hii kitu amefanya is very special to you. Why hawezi kusema merci? Why hawezi kuappreciate kusema vraiment thank you very much for doing this. Tutagusia meme mu relation sexuelle. Kuwa tana habitude ya kusema merci wakati mnamaliza kufanya nini ngono na bwana yako. Say thank you. Jua nini? Acha nibambie kwamba Bambaraga banajifunzaka hivi vitu. Sijui kama mnajua hizo habari. Bambaraga banajifunzaka vitu yenye vya simple vya kukua merci, kukua appreciate. Unanielewa mama? Mimi nabisema vile juu mie niliokoka, haikukusema niliokokaka niko mtakatifu. Haikukusema niliokokaka mimi nilikomala, si wengine tulikomala na tushaonja dunia. Sijui munisikie mzuri. Tulikomala na tushaonja dunia ni nini, tushaonja Bambaraga ni nini. Mbaraga unaendaka unalala naye na kuambia merci. So unaenda kubibi yako anaona saa iko pasta. Anakuremercier, anakupigia magoti, merci. Na mulifaa zambi. Haleluya. Na anakupigia merci. So appreciate kwa kile kenye mumefanya na mwenzako amekufanyizia wala umefanyizia, say thank you. Compliment. Mwenzako amepiga chakula anatoka kukazi, zaidi mwae mwingine anatoka mukazi na ulitumika na napitia direct kumafika, say thank you very much. Haleluya. Mwenzako anaenda nini? Donc kuko vitu vingine couple tunakoka tunajikomplete. Unaona? Unaweza kwa sitapiga lakini gari ya bibi yangu mimi napaswa make sure iko proper. Bibi yangu yeye anatembeza gari yake iko proper, mimi napaswa nimsukulie hayo, anaweza kwa kule kumafika na mimi kuna faa autre chose yenye na beneficier couple yetu. Tujue ku compliment. Tujue ku compliment each other. Hallelujah. Amen. So kuko ma skill, mimi napenda nigusie ma skill 10 nyani tunamaliza hii tema yetu ya communication. 10 skills yenye inaweza ku build intimacy yetu. Yenye inaweza ku build inaweza kusaidia ku relationship yetu
wakati tuko wa couple. Sijui kama mbele tuingie mu 10 skills zile tunaweza ongelea mwele mamo zenye nimegusia hapa. Kama kuko mtu mwenye na swali, kama kuko mtu mwenye napenda kukomplete yako juu tuko banani, karibu. Yeah, asante sana pastor. Kila kitu ambacho umeshare kuhusu communication mimi nimefurahi sana. Na haiko kwa mama tu. Ndio. Ni kwetu pia sio baba. So communication goes both ways. Yeah. Ni kwa mama na kwa baba pia. Na kitu nimetaka kuongeza hapa kwa daily dialogue. Yeah. Nataka kuona kitu tofauti kidogo kati ya wababa faso ya communicate ndio na wamama faso ya communicate, kwa sababu sisi wababa hatukwani tunafanya details zote. Okay. So tunakuwa yulu. Mama anakuuliza how was your day? Sometimes God says it was good. That's hata ongeza nyingine. That's what it was good. Haikuwa sina hataki kuongelesha. That's how we are. Nature yetu. Yeah. Haikuwa sina hazo kuambia. My details. I went to the office. I took coffee. You know, I went to the meeting. I came back. Naanza kuambia sasa yote nilifanya kuanzia asubuhi mpaka sasa nikiwa kwa nyumba. Yeah. Mwanaume hatakwambia hivyo. Lakini bibi yako atakwambia pia. That's how God created you. Right? So don't expect vile kitu na share your day kama mume wako naye atashare vile vile. Ndio. So nipati niongeze tu hiyo. So sometimes your husband may share his day in 1 minute. Yeah. Na anamaliza. Yeah. So yeah. So nataka tu niongeze tu hiyo. So don't be mad at your husband. Nikimuuliza how was your day, hasemi kitu. Anasema tu it was good. Yeah. So wanaume ni vile ndio tuko. Mungu alituumba. So kama nataka aongeze nyingine, you can ask him another question. What did you do? Yeah. What did you do? Atakwambia, oh, yeah, I had a meeting today. We also had lunch with colleagues. Anaongeza sana ngine kama fulani kama ngapi. Ndio. Kama utakuwa satisfied nataka tena aongeze nyingine swali. Ataongeza nyingine kitu. Yeah. Hiyo ndio tofauti yake sisi na wamama wetu. Yeah. Lakini kama ukimuuza au uzio atakumwangia kila kitu. Hivyo ndio Mungu maombi. So hiyo ni tabu. Yeah. Na ndio maana Mungu atusaidie sie papa sasa wakati Yesu banapana zile ma details zabo banapendaka tukue na wakati ya enjoy ile yenyewe tulisema active listening. Kuwa na wakati ya kusikiliza, ukue pose, umwachie wakati. Me probleme ni kwamba tuligusia ile the right time, the right moment. So unakuta ya kwamba I'm not ready this time unipatie zile ma details. C'est pourquoi ukiona mwenzako si amekupatia kwamba kuna wengine bwana anaweza kuambia sasa no en tout cas ningependa ni share na we ilikuwa hivi. Anaweza kusummarize kidogo. Jua kwamba okay alipenda nini, lakini utaona tu wewe mwenyewe this is the right time, the right moment. Sijua kuna mwingine karibu mama Asu. Ndio. Na nyingine wanasema hawajui kusema merci kwa bibi. Sio wewe pekee, wanaume ndio wanakuwa. Hakuna mwanamke anaweza kusema merci kwa bibi yake. Wewe wanaume kama wanaenda nje kwa wale mambaraga ndio wataweza kusema. Oh yeah. Vile. Yeah. Joel anasema merci, Joel alikuwa na bezo yayo. Alienda kumbaraga, alikuwa na bezo wanasema merci. Mwanamke mwangalie mzuri kama atarudia sijue lakini ndio wanababona. Yeah. Kunyumba hata huwezi kusema. Na tunasemaga unafanya kitu chochote tu bibi yako angalie kama osha gari yake sasa vile ndio vile wanaona kwa. Ndio. Wengine hata
washa masahani hata kufanya kitu kingine, akaenda akamuzia kakikombe kazuri. Ni shukrani, lakini hata sema ndio na mimi kusema sawa mama, hamna una bwana yako hata sema thank you. Ujue vile tu ndio vile vitu. Sasa nyingine sasa ile nani basi anasema bibi yake alikuwa bado yuko mjia, anaenda kasi fulani, wanasema vitu vingine, yeye akasema twende unani kufarmasi. Vile ndio wa bibi twiko. Ndio vile Mungu atuona. Hata tunaweza kuikala hivi, sasa tunasema tunaikala, tunasikia mtoto unatufundisha, mtoto analia tu, unaona mimi nakimbia na sawa kama tuko pamoja na wewe mama yako, ndio sikusema na kuzalao, ndio mama tuko ndio tunaisikia kuzibra bwana. Sinyoni kuonyesha kama mie ana anaweza jingiza kisu hapa na tuko hapa, niko na jengali yangu, niko tu hapo focus kwa yangu. Na vile kama mtakuona sema au wapi mtoto fanya tunasema sijui, tunataka mtaweza tujue vile mko tunajua, lakini ni vile tu Mungu anatulema tu bila kusema sema. Ni communication ndio mzuri. Naweza kwa hiyo. Ndio, go ahead. Daily dialogue. A daily dialogue, What about the daily dialogue? Sometimes pia mtu anaweza kuuliza ameshinda aje, na maybe anajaribu kwa kumwambia kisu umeshinda, bado ukimwambia kisu umeshinda kunakuwa na more questions. Like for example, I had a couple bibi alikuwa na misunderstanding za mingi, na hiyo hali ya kuuliza umeshinda aje ndio ilikuwa tu kikwazo yake. Okay, ndio kila wakati atasema ameshinda bibi anaelewa philosophy and then like tulikuwa job, tukatoka job, tukaingia mahali tukakunywa coffee, ulikuwa na nani fulani inaleta fun. So mbona eleza siku ilikuwa inaleta problem in that situation. Sinjo maana tulisema ya kwamba munatiri ya mwanaume hakwake mtu wa kueleza vitu mingi, una summarize vitu na unajua deja partenaire wako, kama ukimpatia ma details za mingi zinaleta question mark. So c'est pourquoi ukue more specific na ukue very una summarize venye unaongea. It depends also na trust. Kama mke wake alikuwa anamuuliza maswali in details vile. Maybe kwa vitu alisikia. Maybe trust ni wake. Juu unaona ile trust unaongea c'est très important. Trust kisha toka deja mu watu directement kunakuwa maswali mingi. Nitawapatia mfano. Nishawahi mtu moya ananisaidia. Nishawahi tu mtu moya couple yake mimi nakuta wananisaidia. Na wakati wananisaidia anatuma par exemple mmoja wao anaenda kunisaidia kwa shida ambayo nilikuwa nayo.